Kumcha Bwana ndicho chanzo cha maarifa. Maarifa ambayo haimchi Mungu, ama hekima ambayo ndani yake hamuna mahusia ya Roho Mtakatifu, haiko hekima. Kunguru kukawia mahali ambapo Noa alimtuma kwenda kupeleleza ardhi sio tatizo, bali tatizo ni kuona kunguru hakuleta ripoti kwa yule bosi aliyemtuma. Acha niseme ya kwamba wewe kukawia mu problem haiko shida, lakini shida ni kutoka mu problem na unakuya ungali na problem. Nikwambie kwamba Mungu anakusudia ya kwamba unapokawia mu problem utoke na resulta ya mzuri. Ndio maana asubuhi ya leo nataka nikwambie, unapokawia ndani ya problem, ingia mu profondeur. Haleluya. Ingia mu profondeur ili pale mabadiliko ya ile probleme ambayo ulikutanana nayo katika safari yako ya kwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe mpendwa. Ikiwa unanisikiliza kila siku, nataka nikwambie ya kwamba hata huyu mtoto mpotevu ambaye anaitwa kwenye Biblia ya kwamba mwana mpotevu, kuomba haki yake kwa babaye haiko tatizo. Tatizo ni kwamba alipoomba haki, gestion ya ile haki alijere namna gani. Ndio nataka nikwambie ya kwamba unajere kazi ambayo Mungu alikupa namna gani. Unajere huduma namna gani? Unajere uchumi namna gani? Je, yule aliyekutuma unarudia kumupa raporo? Je, unamupa ripoti? Ikiwa unamupa ripoti, Mungu akubariki. Ikiwa wewe hamupi ripoti, ina maana kwamba uko ingra mu kila kitu unachokifanya. Na Bwana akubariki. Amen.